Temaşevanın hecahel bijartinin Türkiye u giringiya dengin Kürt Mustafa Özer mafnaz u şrovekari siyasi Diyarbakır meyvanı mine silav bo tekeki Mustafa kek Mustafa destpêxê de dixwazim bizanibim divê hilbijartinê de divê hilbijartinê de kekê Mustafa giringiya dengên Kürt çi ne? Dengê temirin nebîst cardı tukanı dubareke. Serçava kek Mustafa. Kek Mustafa giringiya dengên Kürt divê hilbijartinê de çi ne? Va hilbijartina hicdeyê Gulanê da ev çebe hem ji aliya Serokatiya Türkiye û ji parlamena ev çebe ve pir giring e, ji aliya Kurda zî pir giring e. Çünkü ser Kurda da gelek problemenin, gelek problem dixwazin çêkin. Gerek Kurd jêhatî bin û menfaeta Kurda bidin pêşiyê, menfaetkî giring, menfaetkî pêşveçûyînê de, ji borê pêşveçûyînê de gere bidin meşandin. Ji bona wî aliyê de îro ew kelî îxtidara Tirkiyeyê danin ji Kurdara tişkî ne baş dinivîsînin, ne baş difikirin. Ji wî aliyê de gerek va Erdogan û Baxçelî lazım e li text werin jêr ew ji aliya demokrasiyê da, ji aliya hukûnasê da, ji aliya aşitiyê da, ji aliya azadiyê da evek daha nêzêmenin gerek bi wan ra behedîtin çêkin û hêzê xwe bînin serhev û vê îxtidarê li bînin jêr û werin ser Türkiye, iktidara Türkiye va tiştekî helandinin, tiştekî rast naçı gere bana cardı yeko bînin ciyevîkin û Kürtsî li nav vê evê da ji nav Tirkiyeyê da ji bona azadiyê, ji bona aşîtiyê berxwe bibîne gora wî mücadelek bide. Kek Mustafa Kürt çi menfaata derxin pêş? Yani Kürt bir şahıs ne? Kürt bir gel ji demokrasiye, ji aliya hukuke, ji aliya aşitiye, ji aliya azadiye gerek bidin berxwe. Yani bana bidin berxwe û bana bi hêzê Tirkiyeyê va evê ki bi wan ra hevdîtin çêdikin dimeşin bi wan ra bidin fehamkirin bibin em viya dixwazin. Yani Kürt gerek vê welatê da azad bin. Gerek aşîtî çêbe. û heqê wan çi hene gerek bi zimanê xwe binivîsînin, bi zimanê xwe herin zariyê me zimanê xwe ve mekteb bixwînin û yani ji aliya demokrasiyê da kanin gelek tişt bixwazin. Kek Mustafa nuha kek Mustafa dengderên Kurd dibêjin. Mesela zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Nasnama Kurdî bênas kirin. Siyaseta Türkiye hazırî van tiştayê. Na nikatibê ki hazır e ne hazır e. Lebelê Kurd siyasetmedarê Kurda gerek vana bidin berwana. Yani va tiştana zimanê Kurd bi evê bi demokrasiyê dixwazin mesele ji holê rakin demokrasiyê bidin berxwe û tiştê rind çêkin
gere bana bir zore bidin Türkiye. Va 7 salı em bindeste vandanın. Em bindeste vandanın metişkizi sadır nekiriye. Hatta ne kan parlamenter ve Türkiye'de em şugulinin em ketinin vurana lebeli metişki hava nekiriye. Em duhazın devi şunda madem ten alikariya me duhazın, alikariya kurda duhazın, beraberin çiye kurdan nika keme, kurtçı duhazın, be gere bana göf bedeni, bona ev avan, bona reajotin avan, gerek fikir ki bedin berxu. Verin bu kurdara bimeşin. Hun ve perk kiriye hatta nika 6 parti hatının cemhev o ihtiyaca vanjı kurdara heye naverin gav ki vavin verin kurdara haber bidin. Yani jaaliya vida va 7 salın hatta nika tişki sadır nekriye kurda. Kek Mustafa. Bele, kek Mustafa. Emsala 2023 yani 200 sal ya komariya Türkiye. Bele. Yani li Türkiye 200 salanda ev fikir hatiye da mezrandın ku bey ku mafi kurdan beyin askirin demokrasi Türkiye'yi ne mümkün cibi ver. Ev fikir li Türkiye gelo yani peşirandine kabul kirine pekaniye. Vallahi indika ev li deste wanine. Yani hatta ki Kürt hebin, hatta Kürt li ser hebin, o mesela Kürt'a bimeşinin Türkiye 7 sal her 2 sasi herin mesela Kürt'a ev lorte ra nabe. Evvela hoka kanun beraber bin Kürt tünenin, Kürt birayemenin, işte Kürt'in başvezir de ben, cumhurbaşkanı da ben, baya ne binave Kürt'a tişki sadır dikin. Bana bir kimliga Türk'a eğer tekabül bike, tüte herciyi. Lebeli tübbe ez Kürt'üm, nüfusam Kürt'ü, ez bu Kürt'atiya koy, ez xwazım verince ki, diya kabul nakin. Yani devi şunda, 7 sali şunda, gerek Kürt, heşe xubinin serexu, vat tiştana, bajon hole, bibin parlamentoyu, dibin kudere beraber bin, vay her biçi seri. Hatta ne çi seri, yok Türk'a razı rahat tüneye, li Kürt'a razı rahati tüneye. Beli spasiyat etkim, keke Mustafa Özer, mafna şrovakari siyasi Diyarbakır meyvanı